Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 o karjamaste, akam sasaw artaniptam. Markaha, mistsun hapkham, hanhupanakchik huchloraphamti. Dios aukisay bendisispan aka sábado wilta kantatina kataskasina. Munata hilanaka, munata kuyakanaka, Diosana munaseñaptoque yanaptapampe, maikutimpiwa, humanak taipina, utanakamana, katasta aka radio Tercer Éxodo okatoque, humanakan hilatama hermano Lino, siempre para el tañataki humanakaro, Diosana aronakapa. Kamaste, Diosao kisaja, humarosa, nayarosa, takenerosa, y choroj bendicis panay. Walhanina kaunia, sardas pachatan, porque walhanina kawa aka programa, suyapjaraki, sapa sábado, wilta kantatinaka, ukamarake domingo wilta kantatinaka, ¿no? Sohta alwa orasata, pakalko alwa oraskama. Dios kamah bendispan, Diosat mait aswainyani, ukat Diosan arunakapa parl aswainyani, lit asirakinyani, kunalaikotej siempre poniwa, acá radio toqueja, apantan, Diosana ollana arunakapa, almana mancapa, almantantapa umapa, gloria al Señor. Jamaste, Diosat mait aswainyani, oración toque, acá alwatana. Señor Jesucristo, Dios pagaran smawa kalwatana, nayaro kuyapteatamata, todavía ma alwampis, acá radioro portayanitamata, wawana kamaro para el tañataki humana collana bendito arunakama. Señor Jesucristo, humakia taque kitinakatej niya istapje akaorasana, human kollan arunakama, Dios humaj bendice, ukawana kamaro, Señor, humaj kaukir arunakatej parl atakane, ukarunakampi chamaistam espiritual vidapana. Señor Jesucristo, humaoyataj kao kakamatej aka radio porque ukamaraki kao kalugaranakantej aymar lajrat parl asirinakaj uthi wawanakamaj. Porque acá programa hupanakatako akistatawa. Aymara parl asirike ukawanakamataki. Seguramente Perú lugaranakana, Brasil, Argentina, ukampe lugaranakana, Campo chakanakana, ukamarake diferentes departamentos acá Bolivia marcana, utje aymar lajra para el asiriwonakamaj. Señor humaj bendist amtaqi hupanakaro, ukamarak naeros yanap tarakita kalwatana, acá kollan arunakama, arstañataki acá radio pach. Señor, humaro entrictasma, humaya ajayumampi yanap tawayita, acá alwatanja. Kollan arunakam leitaña, kollan arunakama arsuña. Ukam sasao, Señor, maitasma, Jesucristo Santo sutimaro ukamapan. Amén. Amén. Bien, ukamaja hilanakuyakanaka. Acá alwatatja kaltoañaniwa yakatema, yakamachakatema paltasiwañani, porque pasirinakaj paltasiwaitanwa, kunatoquets paltastanja, ukaj Diosana armamento nakapampe esenta sintoquet. Diosan armadora nakapampe estape sintoquet, porque hiwasan nakaja mahacha no wasibingtanwa. Ani hanchi kontra, hanukaja
supay contra, demonio na contra, taque ukanak contra hiwasaja, armanta siñasa, istapi siñasa, supayaro sa ikatang ataki. Hayo katokitwa, pasere programa na kan para latastana. Kumaha, ichalwatatste para latasira kinyaniwa, lahrana hucha luratapat, ¿no? Pecados de la lengua, ayukam pimatwa para latasinyani. Akalahra akalakan hiskita kiwa, pero kampes wale hacha huchanak luri. Ukawa sintilla kiskayah. A ver, kam sistio sa karuna kapana, litasiwainyani Santiago. Apóstol Santiago kay katapa, capítulo 3, versículos 2, ukat litasinyani, Diosan aruna kapana, Castellana aruna, akam kay katasi, nayasti humanakataki litani Diosan aruna kapa, humanakah anot asip hamsa, istap hamsa, Biblia na kamans, chimpt asiwayapham, ukat mayampisa, litas karakit. Akam siwa. Santiago 3, verso 2, ukat naira kataro. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde quisiere el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño, es gloria de grandes cosas. Y aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Dios bendiga su palabra. Dios hago kakama, bendisto pan arunakapa, ukakolyan arunakawa litastanja. Wale sustkaskaya, wale asjarkaya, aka Diosan arunakapaj kayaktata, aka machak testamentona, Apóstol Santiago Cartapana. Ukamaja, monatjilanaka kuyakanaka, ichalwatatja para el tasianiwa, lahrana, ucha, luratapat, pecados de la lengua, ayukat paltasueñani. Walinos parkayawa, hisa, acá cuerponja
acá lajraj wale hiskitakiwa. Pero campisa acá qillqatana karjamaja unjamatej mahiska ninaki maynakteja al munt pachawa nakantaspa ch'umina casa yasta nakantaspawa mahiska ninampi ayu kamawsiwa acá lajraj unjaukaj llakiskeñas munata hila munata kullaka acá lajra toqiwa wal huchana kaloratatan. Todavía acá en Dios naropajsiwa wale hacha venenon pokanda tausiwa acá lajra. Hiwaikiri venenone pokanda tawa acá haquen lajrapaj, sí hermanos. ¿Ve? Uklit tanja. Acá versículos 8 canja. Castellano siva, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Oh Señor, Dios haya perdón istpan, Dios aquía, ma frenompe, os condispan a calajrazar. Una tajila kuyak. Oka posikayot sarnakere uyuaj pa animal. Caballos están acá. Oka posikayot sarnakere animalaj. Ma frenompe la caros condatawa. Y que te deja oka cabaljan silhatatak ukaha, uka frenompeo apnaq. Chekaro, copirosa, saidaya nunchuka saidayaraki, uka frenompeo apnaq. Gloria al Señor. Hichaja, sarakiu Dios naruna kapaj. Uka lamar kotana, bote hisktanja, bote o barco sañanisa. Uka lamar kotaj may tayak orasak sartanej olada nakaj uchanakaw. Wala chanakaw sarte olada nakaj. Uka olad patanakawa tuyo uka botej. Pero kunampes haktata, kunampes apnakata uka hacha olada nakpatana tuyo nya patak uka boteja. Satawa emon, oxio Dios narupana, ma iska aparato utji ukabote kipahana, ukapi sataja temon, ukampiwa apnaqej, maski olada sartanchi, tayachisa yasta, ukatemonampeo yasta qeyuti, uksarro, aksarro, yasta chiqaparro, yasta, ukatemonao apnaqej. Caballeroja freno apnaqej. Is pero Dios anaropajsiwa acá lajraja hanewa frente en jamakiti. Ojalá y ma frenompe uskundatas. Pero sin embargo lajraja wale hanualiwa acá cuerpo san usktata. Ukaste wale venenon, hiwaikir venenon pokantat. Con Jesús Casqueyas. Ukamaja, lajrana hujapa. Acá es que lajrana hujapa. Pisa, ukampe wal huchanchastan. Ukatoket papalta sinyani hichalwatat. Ojalá y humaj, atención ist asma. Seguramente humaj lit arak pachatao yosanaruna capa, acapais paquel katanak. Lit estaja, o alguna vez estarak estaja cualquier predicadorata, acalajra toqueta, acalajran huchapata parlerja, o alikiwa. Acalwatanja, am tapta sinyan makotim,
nayas wal hakutinakao akalahra toqet predictarakt kauka iglesian ktej ayukans predictaractua tabernáculo del Señor Jesucristo cans. A veces acá invit esto diferente lugar anacaro, campo checanacaro, frontera ucampe corinacaro, ucau hanacansa parl taractano acá toqueta. Pero acá lo atanja, acá radio tercer éxodo ucan casenja, maco timpiu mundan. Humanacaro parl taña. La rana huchapat, pecado de la lengua. Wali yakis kayau, sustas que era kiu. La lengua es un mal que no puede ser refrenado. Haneva kalakhraj kun hamamtis frente en hamakiti. Haneva kalakhraj kun hams domint en hamakiti. Wale khoro iban karos man suchisnau siu. Katarina karos porque akan qilqataq siwa. Por ejemplo, Umaha, versículo 7 litat. Santiago 3:7 ukan castellano na kamsiu. Porque toda la naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres de la mar es domada. ¿Ve? Domada. Cuaxañ maneja. Mansuchat. ¿Ya? Mansuchat. Makataris mansuchataspa. Jotanki ukahacha chayuanakas mansuchataspa. Uka airin hamhal nakki ukahacha hamachinakas kathasin mansuchataspa. Pero lahrarosti aniu apnakan puiktan. Aniu mansuchain puiktan. Aniu prenum kham usktan. Lahraja chikpachas aka cuerposan usktata. Pero kalahraste mahan waliw. Venenon pokantatawa siwa. Iwaikiri venenon pokantatawa siwa. O kaskar kanyasti. Kun kama pa suman lahramah. Munat hila munat kulyak. Kun kama pa hanitit venenon kam pokantataiki. Ukalahramarok humah suhit tate. Ukalahramarok osktate frenonte. Porque ukalahrankiu ninaj. Ukalahrankiu venenoj. Wal haninakau ukalahrampe hakema separo venente. Hasta que vayas pao, porque Biblia se va lleno de veneno mortal. Un jaukaj sustas gayas. Pero kamsiu Dios an arupaja y ukaste chica aronacao. Gloria al Señor. Unata gila, unata kuyak. Acá aluatana, acá aronaca. Istam. Acá aronaca. Leitasim. Leitasim tnayaja. Santiago capítulo 3, verso 2. Ukat naira kataru. Hasta versículos 10. Mejor aspahuman kalpach capítulo leitanyam. Hermano y hermana. Lahrat parlañaja. Chekpachasa. Sinti sustas keyao. Porque acá la raja contamina tainawa, aquema cesaro, aún hiwas paisparo. Kuna la ikoteja acá la raja, haniponiu kun hamats frint en hamakataint. Haniponiu kun hamats kakt en hamakit.
Niukun hamats apnaqañ hamakit sojitañ hamakit. Akahis kalahraj taqenero atipte. Esa. Uxewa kanja. Versículo 6 ukanj, por ejemplo, si va. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Un jaukaj sus jasqueas. La jraja nin hamatap. Sí. Ukam si Dios naruna kapaj, monat hila monat kuliak. Usted que ya, pero chicao. Dios hay kamaj bendispan. Ukampi palta escañaniwa, pero wakisera que un mac ochumpi Dios ariu paistaña. Acalwatan. A ver, ma alabanza. Ma cocho, Diosaro, acá radio pacha, acá grabación to costañan. Diosar kuyap taist. Ayu kamau, acá lajraj, ma ninataina. Acá lajraj, ma venenom pesasitaina. Oh, Dios kuyap taist. Ma costañanía, acá cochumpio paistañan Diosaro.
Gloria al Señor. Kun jacosisiñasa, yosaro ochuñaj. Kun jacosisiñasa, yosaro yupaychañaj. Isa. Suyasctanwa, ma hacha cosisin oro. Una pachatej Jesucristo. Acapachat. Olian iglesia paro. Upan esposa paro, novia paro, rikuhtasjani. Uka rapto, arrebatamiento isctanza ukana. Kunja ukaj cosisiña nisa. Kunja cosisin oro nisa. Uka oro suyasctan. Uka tuaka qochoh parlaski. Uka tuaka qochoh yatiasquisto. Nayak suyasctwa mahacha cosisin oro. Esa. Humasti, aniti, human huakis karaki suyanyama, hilakulia kanit human huakis karaki suyanyama, si tejan suikata kun jamas diosa humar kathatam. Porque con apachatej diosan marcapaj sartjane, iglesiaj noviaj recogitajane, hachat akisiña kipone otjane akaorakenj, la cachak torosiñ, castellanos ataja la gran tribulación. Anira uka hachañ oro porin kipanwa, Diosaj arona kapan promete, marcaparo recojaña, iglesia paro recojaña, ajlito aona kaparo recojaña. Ukwa suyas ktani wasanakaj. Diosay ukamaj bendispa. Akalwatano kamaj paltas isktanwa, lajrana, uchanaka, lora tapat. Pecados de la lengua. Ukatemat paltas isktan. Sustjas que vaniche. Unjamateja Santiago 3, versículo 6, ukan Diosan arupajsej. La lengua es un fuego. Walwalista. La jraja ma ninam pisasiu siu. Unjamasukaj. Oh, monat hila, monat kuyak. La jramaja hilata. La jramaja kulyaka. Kuman la jramaja waina, tawako. Diosan arupajsiwa. Ninam pisasiu siu. Kun jamakiki. Porque uka lahraro haniu humah apnakañ puediktat. Haniu ma frenom ham kaktañ puediktat. Intus uka pachak lahrah tukuwa nin ham. Kun hamatik maiska fósforo. Maiskita kiwa nicha iska peqisito kat kantaitan hayast maiskit nina akte. Ukteh iwasaj wika tañani, naktaña pataki, uka collonse, uka pampansa, uka chuminsa, uka ninaj al chumpa chaw nakandaspa. Ala monte pa chaw nakandaspa. Uka mais kaninaki ukluraspaj. Hay uka rin tatawasyo, akin lahrapaj. Kitina katejuka lahraro hane frenompe oskuntki. Kitina katejuka lahraro hane dominiki mansuchki. Entonces uka lahraja yast duiñosiu. Uka lahraj tuku ninaro. Uka lahraj tukuwa bininoro. Uka lahraja Iwayas pawa. Benintas pawa. Oh, monat hila, monat kuyak. Kun hamatakira kakalahraroste. Apnaxna. Kun hamatakira ke akalahraroste. Dominsna. Kun hamatakira ke akalahraj venenoche ukaja. Venenon pokantatachi ukaja uka venenste absuaisna.
kun hamatakiraki akalajraj ninachi. Ukapachaste kun hamatakiraki ukanina iutaisna, ukanin absuwaisna akalajratste. Haqejaniu puidkitsi wakanja. Wal haqinakaja mansuchiu qoro uyuanakaro. Male unaros mansuchiu. Ukat akalapasan qonijtan circo sasquahacha tultunak tultuntasipji ukarrias purintayanipjej. Tigrinaka ukanki, leunanaka ukanki, yaqa hacha uywanak hamachinaksa purianipje, risinteñatak no uka circuna. Pero uka uywanakaj montinkirichaja ukat kun hamats mansuchi, kun hamats ukaj haqejkatji uka circuns presente. Es que haqewa mansuchi uka qoro animalanakaroh. Qewa ya hasta a veces uka michinakampi hunuskama inas urasaj yast en alguna manera yast ch'am absosa haqej mansuchi uka qoro uywanakaj mansu tokje haqer obedezje. ¿Ve? Haqej ukanak gloriu siu pero hanewicha haqej puerjete akalajraro mansuchaña, akalajraro dominaña. Ukawal yakiskeñaj. Ukhainin karaj liitztanj. Akanaj siwichaja lajraj maninampis asiu. La lengua es un fuego. No solamente un fuego, sino dice un mundo de maldad. Oh, Dios creapta esto. Acá lajraja ma anuale mundugas pas ukamao, sí, hermano. Mahan walipin, mañajo. Mahan aski. Macaño. Akalajraj. Un mundo de maldad. Así la lengua está puesto entre nuestros miembros. Ukamapi acá iskalajraj. Acá cuerpun uchata. Acá laka mankan. Human laka mankan. Iskitaki. Lengua, lajra. Pero kalajraste walipirupuni. Ukalajraste ninapuni. Ukalajraste venenon pokantata. O con hayakiskayas. Ichaxas kakiwa Santiago 3:6 ukanja. Todo el cuerpo inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Oh munat hila munat kuliak. Wale ashar kayaw akalahrat parlañaj. Akalahrat infiernots mistunkas ayuk hamau siu. Akalahrat ninawa siu hermano. Akalahrat venenon pokantatao siu. Oh Dios, kuyapta esto nakalwatan. Kun hamakiki human lahramaj. Munat hila munat kuliak. Anit ukalahramaj ma ninham nakki. Anit ukalahramaj total venenon pokantataki. Hakema simar venintanyataki. Y muchas veces, wal jawarminakan lahranakapawa. Chacha nakaparo venente, esposo nakaparo venente. Yuka lahrawa nakante, matrimonio nakspirthaye. Un hayakiskeyas. A veces aja ma familiaros kal. Tuntape, nakante, venente. Kaukanke sujaj, lahranke hujaj. Ukata kalwatan asiktanja pecados de la lengua. Lahrana hucha loratanakapat.
kunja sustaskia sukaja. Kitikiraki frenompe oskuspa. Kitikiraki qaqt'aspa ukalajste. Umaj puedismate dominaña. Munat hila munat kuliak umaj puedismate ma frenompe oskontaña. Ukamat ukalajraj han nin ham nakanya pataki. Ukamat ukalajraja han binin hanya pataki haqima sisaro. Ukalajranki usiwa han waleja. Dios anarupa ukamsi. Es un mundo de maldad. ¿Ve? Ma ñajopon ma han walipin. Oh, tatay kumaj. Yanap itay. Ukas pa oración nasaj. Si dejan humas nayas qaqt'añ puydikstanj, mansuchañ puydikstanj, apnaqañ puydikstanj akalajraroj. Entonces, lajraja yast munaña paro nakantaspa. Munaña paro yasta beninji. Ukat maoroj huchanchatañani. Caballo nakas frenompi qaqt'ataw sariksa. Ukabote nakas ukahach'aqotanja ulada naktaypins ma timunampi qaqt'ataw apnaqataw sariksa. Itikirak chasti ma frenompham akalajrarust apnaqaspa. Kitikiraki ma botero apnaqkej dominkej uka temun satakej haykuampham akalajraruste apnaqaspa. Solo Dios. Dios chamapa. Ajayupa. Ukakiponiwa yanap istaspa. Umarosa nayarosa. Munata radio chukiri. Munata hila, munata kuliaka. Akalbatan humaj parajtan. A ver humaj katasi mukalajra. Iskita que haya. Hanya hamawa. Pero sin embargo, Dios anaruna kapaj akalwatan leit astanwa. Ukalajraja maninaw siw. Ukalajraja venenon pokantatao. Ukalajraja mañajoa. Mahan waliponiwa. Aunque más quitaquiu, pero sin embargo, acá cuerpo entero apnaqe. Acá cuerpo entero rojan walt aikit. Gloria al Señor. Ucampe manjajan. Verso 9. Santiago 3:9 ucanaxiwa. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Dios aja. Piapteis panakalwatan. Uka paispa hanwale lajrampe. Uka ninham tuktiri lajrampe. Uka venenon pokantata lajrampe. Ukampi Dios aroj bendistan sarikisa. Chak uka paispa lajrampe rakiu. Akemas aroj maldisiraktan siu. Dios kuya paispa. Dios yanaptist. Dios arkatuntas humaj hila kuyak. Dios arkatuntas ñan. Ukakio Dios aj. Uka hanwale lajraro. Uka venenon pokantata lajraro. Uka nin hamakisa uka lajraro. Dios aja frenompe uskuntaspa. Dios aki uchamapampe qaqtaspa. Dios aki wa manso tukuyaspa. Dios aki santificaspa uka lajra. Ukata ukalajraj kollanaspa yaqpach. Tanto Dios ario paichiñataki, tanto aqema cesaro bendiciñatakis. Munat hila munat kuliaka. Umaj lop'im. Mayampis lit amakaronaka. Dios awakalbatan humaros nayaros parlas kisto. Porque acaroj taqueta kiwa.
akaroja warmitaki chachataki akaro nakaja waina nakataki tawako nakataki wawa nakataki takitaki aka Dios naro nakapaja isa ichoroj walihuk akiwa aka chikaro nakaj arsotaje mayoría iglesia nakana ukampisa munathila munathkuliaka Dios awa kalwatana permitisto aka qollana santo aruna kalita siñasa ukat humanakaro para tañataki kun jamás lajrasaj pero lajraj se dejan santificatakchej se dejan frenon puskutakchej entonces akan Dios naro para siwa ukalajraj maninam sasiw ukalajraja venenun pokantatao ukalajraja wali hanwali ñajoponiw Dios akalwatan humaros nayeros perdón esta akan Dios narupaj siwa lleno de veneno mortal una sukaj veneno ve akalajraj venenun pokantatajaj hiwayas pawa machacharo ma warmiro hiwayas pawa akalajra porque ukalajrawa venenun pokantatio Dios narupaj lleno de veneno mortal oh con Jesús Casqueyas un hamakiki monat amigo monat hila monat kuliaka human lajramaj sitigmanin hamach sitig venenoch ukalajramaj haker dañuchichi hakimasimaro tal vez puede ser aún país para Diosaro puede ser familiar o ma amigoro akalwatan humaj amuitapisim yusar intriktasim yusakiwa ukalajraroj ch'amapampi rinon pjama uskuspa yusakiwa ukalajraroja oñachjaspa aski lajra diosaro bendiskiri Hakema sinakaparo bendiskiri tukuyaspa. Hakema sesaro bendiskiri tukuyaspa. Monat hila monat kuliaka. Akaronak istam. Ani unayan ku into hakite. Anu kasti Diosan aruna kapao. Sitek Diosan aruna kapacheja wakisiwa. Amen sanya. Ukamao sanya nayataki ukaro nakaj sanya wakisi Diosay ukamaj bendispan faltas iktanwa pecados de la lengua lajrana huchalorata nakapat a ver ukamaj aka programan kasina ma qochumpi yosario paistawañani y hasta ora nakaj ratukrekiwa sararaki a ver ma alabanzam yosaro yupaistañani Ilata kuliaka akakochon. Amén. David. Jesús am salvanya sweet
Dios ukamaj bendispan chekpachasa iwasak munapuntan wa mauro ajano unkatan Diosar. Ukampis unkataña kunala ikutej Diosawa umaros na yarosa ajishis Cristo. Neras akamundo kalkiukat. Ajlita Diosano nakapkamaja maoro oka Diosan kaya ajanop uinkatapon niñaniu. Diosayo kamaj bendispan oka suma upaychawe ochor. Ukamaj partasis ktanwa lahrana ucha loratana kapat. Pecados de la lengua. Wale sustas que yawa. Wale ashar que era kiwe. Ukahaqen lahrapaja realmente ma ninja matapa. Ukahaqen lahrapaja benenon pokantatatapa. Ayukat ba mauruk Diosah taripani. Kitinakatejo ka lahraro han puerque domintaña ni apnacaña. Ukalahraro libertad churi nakantaña pataki benintaña pataki mauro Dios cuenta mayin. Miri kamsesaka Salmos capítulos 12, Salmo 12, verso 2, verso 3, verso 4, kauhanakan kamsis. Castellano tlit aniwayah, Salmo 12, verso 2. Mentira habla cada uno con su prójimo, con labios lisonjeros, con corazón doble hablan. Destruirá Jehová todos los labios lisonjeros, la lengua que habla grandezas. Istam, y la cuyaca, la lengua que habla grandezas. Que dijeron, por nuestra lengua prevaleceremos. ¿Ve? Que dijeron, por nuestra lengua prevaleceremos. Oh, monat hila monat kuyak, umateja karunak, entiendis. Allah pas Dios awakah maoroh. Ukal lahram kausau. Umak tarif katasm. Allah pas Dios toquet. Porque ukal lahrah muchas veces ninao siwa. Ukal lahraha veneno siwa. Ukalahrah orsak wale nyaho hachanak hanwalinak arsu. Katakan seja la lengua que habla grandezas. ¿Ve? Ukalahrah fasilaki kunanak parlar pai. Ukatapi ukalahrah venenom pesasitainak. Ukatapi ukalahrah ninam pesasitainak. Dios aquí yanaptist panumaros nayaros. Ukatwa Dios ajaka Santiago 3. Ukanja versículos 8. Ukanjas ischisto. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Aniu kaukir hakis. Puirkit. Ni chacha ni warmi ukalahraro mansuptaeña ukalahraro haktaeña ukalahraro apnaqaña mafrinum kham aniu puirkit oxiwakan Dios narbaj, pero ningún hombre puede domar la lengua. Aniu chamaw haqitakih wali chamaw ukanina hiut eñah porque la hrah ni nausiu.
Lajraj veneno pokanda tausiwo. Ani wakeh puirkit uka veneno absunyo ka lajrat. Ani uka nina hiut ayin puirkit. Nikiti chacha, nikiti warmi. Hermano, solo Dios sabía naptericta. Allah pachaukiwa. Kamiricta. Allah pachaukiwa ma frenum oscuricta. Allah pachaukiwa ajayupampi. Oka lajra, hanwale lajra, askiru tukuyaspa. Joyanaro tukuyaspa. Chamapampi, ajayupampi. Bilaptoque. Aukat hawakisi, Diosaro rendiseña. Diosaro entrictasiña. Por completo. Porque vas a janiu puirksnat. Porque acá no se janiu kite haqis ni kite chachas ni kite warmis puirkaspate. Ukalajra mansuchanyaj. Ukalajra hanwali kipininiu. Si te han Diosaro entricado kapachaj. Ukalajra nena kiponiu akaskan. Nakantas ka kiponiniu. Ukalajra beninjas ka kiponiniu. Walja haqimasinakaro. Ukatma oroh Diosaja taripani. Kunja sumas kumaj, kunja askispas. Diosar makatjañ humildemente. Diosar entrejaña total. Akalajsa Diosar katuejaña. Dios aquí poniwa. Ollanaro, mansoro, tuktayaspaja. Ukamaj monat hila, monat kuyaka. Alajpach Dios aboki bendispa nakaro. Waliki humaja, sartasta kalwatana. Akasawa da wilta cantatina. Jaroro domingons, istaska ki mayampisa, porque repita taskaniwa akapaispa predictata aronakaja. Diosay ukamaja bendispan hilanak kuyakanaka. Oraj niyawa porin haraki. Ukamasti. Akalwatan humaja. Akaronak istasaj Diosat maitasim. Humaj uñakipasim. Ukalajrams liamuktasim. Walis kitaki ukuirpumanki. Pero sin embargo, ukalajraja ninjamauna kataina. Ukalajraja bininon pokandatainawa. Utiri programa nakano hukam paltashkanyani. Lajrana huchalorata nakapat. Lajrana huchapat. Pecados de la lengua. Ukatemat. Ukamaj Diosaj bendispanaya. Humanakan gelatama hermano Lino. Aski oroki panaya sasao sanipxma. Utiri program kamaya Dios mediante. Ukamaja. Kun hasomas pas humanakaja. Haostani pjarakisma. Kun hamakis parece aka programaj. Kun hamakis akaronaka humatakij parece. Nayatakij kusisiñarakis pa humaja hostanisma. Aka radio tercer éxodo. Ukan hakoina kaparo. Ukajnia yatipxta humanakaja. Kaukachakanakan istapxta. Humatakij bendición aponete. Acá programaja. Waleas kispao. Nayata queja. Humana. Kayak atamasa. Haost atamasa. Kamaj Dios ay bendispan. Kutir program kama. Sasao sanipxma. Jesucristona sotiparo. O kamapan. Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4, o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik huchloraphamti.